Dipersilahkan. Itu saya buat kerja, tak ada kerja bayar mangan. Dia mampu kumpulkan itu dan pepek. Kita minta kumpul dari ini. Boleh apa? Mau ni tak? Ni dah. Mau ni ni. Dia pakai dia dulu. Nak serentak. Saya buat macam lebih beradab. Ajak awak ya. Macam yang kumain antu Pak Mimbana kan. Oh, Pak Azan tu. Pak Azan betul buatnya. Azan dah pakai tu buat tu. Pak Tartil macam Tartil berarti dah dua mandi. Ngan lebih tepat lebih beradab. Ada benar meja-meja abang ni jual kau. Meja puluh Quran. Oh, kenapa ya? Ni. Dulu UK macam mana? Pinang lagi ya, pinang. Okey, boleh. Okey, nak tunggu kita dia. Betulnya ni kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tunku surah Al-Muluk siga 50 ayat itu. Oh beda kelas. Kajian. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gala yang barusan tampil yang bernama Tunku Nura Akmalia. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan. Peserta yang kedua yaitu oleh Tunku Jud Aziziyah Maafirah. Kepada peserta yang kami panggil, kami persilakan dengan segala hormat. Siap-siap untuk peserta yang selanjutnya yang bernama Zafir Al-Arshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaqu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada peserta kita yang bernama Jud Aziziyah Maghfirah. Adapun peserta nomor 3 yaitu oleh Tunku Zafir Al-Arshi. Kepada Tunku Zafir Al-Arshi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada peserta kita. Adapun peserta yang nomor urut 4 yang bernama Zafira Al-Arsya, kepada Tunku Zafira Bariza Azkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
Cukup. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada peserta kita yang bernama Zafira Al-Arsyad. Selanjutnya, peserta nomor urut 5 yang bernama Tunku Mariza Azkia. Kepada Tunku Mariza Azkia, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il 'azim alladzi fihi muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وأنزلنا سراجا وحادا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada peserta kita yang bernama Mariza Azkia. Adapun peserta nomor urut 6 ataupun peserta terakhir dari lomba tartil kelas 5 yang bernama Tunku Martiana. Kepada Tunku Martiana, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم
أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا ulang waja'alna وجعلنا النهر معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحادا. cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada peserta terakhir kita. Itulah peserta terakhir dari kelompok tartil kelas 5. Untuk selanjutnya yaitu tartil di kelas 6. Peserta yang pertama Tunku Rima Sriwinda. Kepada Tunku Rima Sriwinda, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap-siap untuk peserta selanjutnya yaitu Tunku Putri Maulidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut thumma ارجعil basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum 'adzabas sa'ir. وللذين كفروا بربهم
Cukup. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakala peserta yang barusan tampil ialah yang bernama Tengku Rima Sriwinda. Beri tepuk tangan untuk peserta kita. Selanjutnya, peserta selanjutnya yaitu Tungku Putri Maulidia. Kepada Tungku Putri Maulidia, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap-siap untuk peserta selanjutnya, yaitu Tungku Alia Namira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميض من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Cukup. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk peserta kita. Adakala peserta yang barusan tampil ialah yang bernama Putri Maulidia. Selanjutnya, peserta selanjutnya yang bernama Tungku Alia Namira. Kepada Tungku Alia Namira, waktu dan tempat kami persilahkan. Siap-siap untuk peserta selanjutnya,
yaitu Tunku Nurul Husna Akmalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Cukup. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat untuk peserta kita. Ada kala yang barusan tampil ialah yang bernama Tunku Alia Namira. Peserta selanjutnya Tunku Nurul Husna Akmalia. Kepada Tunku Nurul Husna Akmalia, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap-siap untuk peserta selanjutnya, yaitu Tunku Mila Fajriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk peserta kita. Ada kala yang barusan tampil ialah yang bernama Tunku Nurul Husna Akmalia. Selanjutnya peserta yang bernama Tunku Mila Fajriya. Kepada Tunku Mila Fajriya, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap-siap untuk peserta selanjutnya, Tunku Riana Rifani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
وأعتدنا لهم عذاب السعير. Cukup. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk peserta kita. Pada kala yang barusan tampil ialah yang bernama Tunku Mila Fajriah. Selanjutnya peserta yang keenam yaitu Tunku Riana Arifani. Kepada Tunku Riana Arifani, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap-siap untuk peserta selanjutnya yaitu Tunku Mawaddah Liza Mulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara marrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Cukup. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk peserta kita. Ada kala yang barusan tampil ialah yang bernama Tunku Riana Arifani. Peserta selanjutnya yaitu Tunku Mawaddah Liza Mulyana. Kepada Tunku Mawaddah Liza Mulyana, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap-siap untuk peserta selanjutnya yaitu Tunku Naizira Azkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Cukup. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk peserta kita. Ada kala yang barusan tampil ialah yang bernama Tunku Mawaddah Liza Mulyana. Peserta selanjutnya ialah Tunku Nasyira Azkia. Kepada Tunku Nasyira Azkia, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap-siap peserta selanjutnya yaitu Tunku Widiatun Paula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma
رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Cukup. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk peserta kita. Adakala peserta yang barusan tampil ialah yang bernama Tunku Nasyira Azkia. Peserta selanjutnya Tunku Widiatun Aula. Kepada Tunku Widiatun Aula, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap-siap untuk peserta selanjutnya, yaitu Tunku Syifaul Khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Cukup. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk peserta kita. Adakala peserta yang barusan tampil ialah yang bernama Tunku Widiatun Aula. Peserta selanjutnya yaitu Tunku Syifaul Khairah. Kepada Tunku Syifaul Khairah, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap-siap untuk selanjutnya, yaitu Tunku Safira Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم